I pozdrav ekipa i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo, kao što naslov kaže, govoriti o Ni no Kuni, predivnom japanskom RPG-u koji je originalno izašao 2010. za Nintendo DS. Znači mi ćemo govoriti konkretno o toj verziji igre. Zato što mi na zapadu zapravo nikad nismo dobili port te igre službeno, jer sve do PlayStation 3 verzije mi nismo imali priliku igrati Ni no Kuni. Tako da puno ljudi ni ne zna da je ovo originalu bila igra razvijena za Nintendo DS. Ono što je interesantno je da originalna igra u Japanu kada je izašla je sa fizičkom knjigom. Znači kupili ste fizičku kopiju igre, kartridž, i dobili bi fizičku knjigu sa tvrdim koricama koja je imala 350 stranica. I u toj knjizi su bili svi spelovi, opisan cijeli svijet, kako magija funkcionira. I razlog zašto se ta igra nikada nije lokalizirala na zapadu je upravo ta knjiga. Znači ova verzija igre se nije nikad lokalizirala upravo zbog te knjige. Tako da do PlayStation 3 verzije, ja mislim da je 2013. izašla PlayStation 3 verzija koja nije imala tu knjigu, barem ne u ovom standard editionu. Mi nismo imali priliku igrati Ni no Kuni nikako. I dan danas, znači Ni no Kuni službeno nije lokaliziran na zapad, međutim, ja sam više puta govorio na ovom kanalu, Nintendo community ima jako hardcore lude fanatike, koji su dosta sposobni ljudi i inteligentni, i oni su si uzeli za projekt lokalizirati, znači unofficial Ni no Kuni, da ga možemo igrati i mi na zapadu. Znači govorimo o DS verziji, originalnoj DS verziji. Dečkima je trebalo 4 godine za taj posao, znači to je maksimalno. Oni su preveli ne samo igru, znači ne samo igru i dijalog u igri, nego i kompletnu tu knjigu, i ona je dostupna čak i fizički, ali košta dosta para, dosta love, tako da postoji digitalna verzija te igre i vi ju možete downloadati na svoj mobitel ili digitalno čitati preko online. Tako da, znači svaki spell koji se koristi i sve iz te knjige vam je dostupno. Ja ću sada zaigrati igru da pokažem kako izgleda i još ću znači, pričati o tome jer ima tu puno stvari još. Znači ovu predivnu animaciju u igri i scenarij za nju je radio Studio Ghibli, koji je poznat naravno po mnogobrojnim animama, mnogobrojnim klasicima. I ovo je nešto predivno, znači sama animacija i sama priča je nešto predivno. Ko da gledate neki Ghiblijev anime film, neki epik. Evo, ja ću malo pauzirati do nekog gameplaya, ovo je znači početak igre. Znači Oliver je dječak koji je bio malo nestašan i njegova majka je zbog straha radi njega, zbog straha za njega preminula od srčanog udara. I ovo se zbiva neposredno nakon toga. Vidite ovu predivnu animaciju i radio, znači ne znam, ja sam već rekao Studio Ghibli, mislim da jesam. Da, jesam. I uvijek me fascinira. Ove mačke, ovo je specifično za njihovo, oni uvijek imate neke mačke. Tako specifično nacrtane. Međutim, evo Oliver je sad sa svojom igračkom koju mu je poklonila mama. Igračka koja Olivera podsjeća na njegovu majku. I ovdje će sad krenuti cijela priča i cijela ta magija ove video igre. Pustit ću ovu cut scenu pa ćemo na neki gameplay preći. Žao mi što video dugo traja, ali ja želim da vidite, ovo je predivno animirano. Ima i anima, ja mislim da je izdana baš kompletna. Predivno je. Pa ću nešto više reći o gameplayu samo kad prođe cut scene.
Evo ga. Ovo puno ljepše izgleda uživo nego na kameri, vjerujte mi. Ne vide se ove crte. Ovo su klasične Ghibli ludorije. Shizuku. Znači ponavljam, na bilo kojem DS emulatoru možete igrati ovu verziju igre sa ovim patchem sa engleskim jezikom. Tako da, moja preporuka definitivno, ako niste Ni no Kuni igrali na konzolama kao što je PlayStation 4 ili sad ovaj novi remake za, recimo, biti za PlayStation 3, a sad ima remake za PlayStation 4, za Switch i za Xbox, ima čak i za PC na Steamu. Ja vam preporučam da downloadate. Evo ja ću preskočiti malo ovo. Evo, on nas je pozvao u Ni no Kuni, u paralelni svijet, međutim mi smo odbili naravno, za sada. Evo ga. Znači moramo ići pronaći tu magičnu knjigu u kojoj su spelovi. Međutim, mi kad igramo ovu igru trebamo imati fizičku kopiju te igre. Ja ću vam pokazati za koji trenutak. Pardon, ja se ispričavam. Znači moram doći do kamina. To je ta knjiga i fizički kad dobijete tu knjigu, recimo kad bi kupili igru, knjiga bi tako izgledala, predivan artwork je imala i bila je s tvrdim koricama i sve. Samo što je na japanskom, nismo imali prilike. Sad ćemo vidjeti kako to funkcionira. Naravno da bi koristili magiju, moramo imati čarobni štapić. Pa ga moramo ići, Shizuku nas je potjerao van. Evo vidite, igram sa D-padom. Međutim, moguće je kontrolirati likove igri i sa stylusom. Sad ću vam pokazati. Znači, funkcionira jedno i drugo. Meni možda mrvicu draže igrati evo. Znači, ovo je na D-pad, a sa stylusom igramo ovako, isto krećemo njega. Sad je meni malo komplicirano zbog kamere. Znači, svaku radnju možemo i sa stylusom raditi, koji na DS konzolama funkcionira zakon, a na emulatoru za recimo mobilne telefone to bi bio touch screen. Nije pravi magični štapić, moramo naći drugi. Bacio ga ča. Ajmo naći drugi. I znači, gameplay u principu funkcionira tako da ste vi dolje, a mapa vam je gore na gornjem ekranu. Tako da je ovo zabavno dosta za igrat, ovu verziju igre. Evo ga. Sad ćemo vidjeti šta će nam reći. Igra je predivna, znači stvarno ako nemate DS i R4 karticu skinite si za neki emulator, čak i PC emulator i bilo koji za DS će vam to sad moramo ići na... Znači sad kad pređemo, tu na mapi vam pokaže gdje morate ići, tako da je dosta fora to napravljeno, ali ja pokazujem gdje je gameplay. I sad će biti, pokazat će se instance u igri, koje mi možemo naravno naći, čak i možda i mrvicu igrati lakše ovako na stylus, funkcionira genijalno. I naravno možete razgovarati sa NPC-evima. Evo i sad on traži, znači tu imamo mapu, imamo prikazano gdje je šta i opis na gornjoj strani, a mi idemo na trg kao što smo se dogovorili. Yes. Znam da kvaliteta videa nije neka i da dugo traje ovaj video, traje će sigurno 15-20 minuta, ali stvarno vam želim prikazati kako je lijepa ova igra. Moramo naći neko mjesto gdje nema ljudi. Znači negdje gdje nam neće biti
ところで本当にやるの？大丈夫や。普通の人間には魔法は見えへん。さあオリバー、ゲートを使え。 Evo ga. Sad ću ja pokazati kako knjiga čarolija funkcionira. Znači mi nemamo Magic Master fizički. Znači moramo otvoriti stranicu 21 u Magic Masteru. Sad ću ja pokazati. Znači mi nemamo fizičku kopiju knjiga, ali imamo na mobitelu. Ja ću isto staviti link u opisima. Znači i gdje se može downloadati igra i gdje se može Magic Master. Vidite kako na svom mobitelu možete lijepo čitati. Znači sve je upisano i prevedeno na engleski. Predivna video igra. Znači mi moramo doći do stranice, evo ovako počinje, ovo je uvodna špica. Moramo doći do stranice 21. Kao da listate knjigu, stvarno su predivno potrudili se to napraviti. Kažem, 4 godine im je trebalo da naprave kompletni prijevod igre i lokalizaciju, iako nije službena. Znači moramo naći rune koje ćemo koristiti. Evo, stranica 21. I ovo je runa na ovoj stranici, kako izgleda vrata. Sad ćemo uzeti DS nazad, knjigu ćemo staviti sa strane. Znači ponavljam, to bi bila inače fizička kopija igre. Znači, izvadite stylus, mi smo ga već izvadili. I znači ponavljam, dobro ovdje je sad prikazano ovo samo za demo, ali mi ovaj simbol moramo nacrtati ovdje. I sa svojim stylusom. Naravno, moje crtanje nije tako bajno, pa ćemo vidjeti što se sad sljedeće dešava. Evo, uspjeli smo. I sad smo otvorili magični portal. Znači 4 godine truda i rada, a ti dečki nisu zaradili ništa toga, ovo je baš rađeno za nas, fanove. I ja sam im zahvalan iz srca za ovo. Znači igra je dostupna sada i za Switch, i za PlayStation 4, i za Xbox, i za PC. Ja mislim baš na Steamu, kako predivno izgleda. Baš se vidi da je Ghibli radio animaciju specifično za njih. Ni no Kuni bi u principu bio paralelni svijet, novi svijet ili tako nešto na prevodu. Naravno mi možemo preskočiti ove cutscene, ali ja ne želim, ja baš želim da vidite kako to izgleda. Pa ćemo pokazati kako izgleda gameplay kad dođemo u novi svijet. Predivno, baš predivno. Zakon. Vrata u novi svijet. Žao mi zbog kvalitete vidi da bar imam capture card, onda bi to tako radio. Predivno. Different world, da, different world. I ovo je ona poznata scena iz te video igre koju možete naći na raznim cover artima i slično. Ja ću malo ovo pauzirati. Evo ga, ovaj razgovor sam malo pauzirao. Znači mapa mi je gore gdje moram ići, šta moram raditi. Evo sad će mi on reći, znači tu mogu sevati igru. Kao i svaki drugi japanski RPG ima dosta ovog dijaloga. Ja ga sad preskačem, inače ja čitam, ja volim takve stvari, volim velik lore i sve. Idemo sevati igru. Evo, znači health i mana mi se restora kad sevam. Kad dođem do tog kamena sad ćemo sevati. I idemo dalje. Znači mapa govori da moramo ići u ovu šumu. Idemo unutra. Northern Forest.
Znači ja gledam mapu, ponavljam. Evo malo ću stylus koristiti radi fore. Recimo na PlayStation 3, Switch i ostalim konzolama nema mogućnosti stylusa, tako da ovo fora imaš kombinaciju kako gameat. Znači prije nego odemo želi da upoznamo nekoga. Gameplay izgleda predivno. Žao mi što ovako osvjetljenje kod mene, to bi puno bolje izgledalo pod drugim kutem možda. 待って雫。こっちやこっちや。 S obzirom koliko je DS stara konzola igra i dan danas drži vodu i u ovoj verziji, u ovoj originalnoj verziji, iako naravno za PlayStation 4 to je znači remaster ove igre izgleda bolje. A i ona za PlayStation 3 isto bila svojevrsna, nije remaster, bio je port, ali je bio dorađen, puno ljepše grafike izgledalo, HD rezoluciji i tako, ali nije remaster. Ovo sad što za PlayStation 4 vam je remaster. Malo ćemo ovo naskočiti. Evo sad mi traži da nađem stranicu 50 u knjizi i napravim runu za Fireball. Sad ćemo to naći. Znači možete ovo downloadati u PDF-u. 48. 50. Evo, Fireball. Znači ja sad ovaj simbol moram nacrtati sa svojim stylusom. Da vidimo kako će to izgledat. I prihvatio ga je. Sad će mi heal spell, sad ćemo ove spellove malo učiti, to ću pauzirat. Evo da pokažem malo i borbu kako izgleda u igri. Znači ovdje je neprijatelj, monster, a ovdje je kako se možemo boriti, kao i svaki RPG. Ovo je sad samo tutorial, biramo koga ćemo napasti. Mehanika borbe je dosta dobra u ovoj igri. Samo ovo je tek početak, ovo je sad onaj tutorial mod. Tako da vam je to vjerojatno dosadno, ali evo samo da pokažem. Znači možemo i magiju koristiti, evo sad ću koristiti Fireball. Da ne bi mislili da magiju moramo sa stylusom svaki put. To koristimo samo kad prvi put učimo taj spell, moramo sa stylusom. A inače u borbi možemo i ovako koristiti. Možemo se izliječiti recimo, sebe ili svoje članove partije. I naravno sve ostale magije koje naučimo. Evo. Dosta fora mehanika borbe. Tipično za recimo japanske RPG igre, ali ovo je malo onako fora zbog tog stylusa. なかなか土がええぞ。これがお前の心の戦士イマージン。心の戦士。そうや。お前の心の強さが実体化してレディーも戦士の姿になったんや。これで本当に戦えるの？ Tako da u principu imate cijelu Ni no Kuni igru. 見て。なんだよこいつ。 お前の心が強かったら U verziji za Nintendo DS. Evo sad nas je troje u partiji. Mogu birat stanc. Znači biram njega i mogu ga selit. I trebam ga staviti u dizo. Evo. Ja sam malo fokusiran na kameru. Znači tako možete preslagavati
I onda samo prihvatim ili sa Y ili sa stylusom. I sad možemo borbu imati. I naravno usred borbe možemo i mijenjati položaj. Evo, levelu sam sve likove. Nema, grinding nije strašan u ovoj igri, kao u nekim recimo starim japanskim RPG-ovima. Evo ga, ja bi još malo, žao mi što video dugo traja, ali želim vam samo pokazati taj gameplay, mi je fora u igri. Evo, tu možemo i sevati igru, ja ću to i napraviti. Yes. Nastavljamo dalje. Žao mi što dugo traje, ali mislim da ćete se zabaviti. Kako je dobar ovaj DS na Super Mario, baš lijepo leži u rukama. Ja inače ne preskačem ovako ove razgovore, dijaloge. Samo da sad ne gubimo vrijeme. Evo borba. Ovo sam na auto riješio. Evo, tu možemo još jednu borbu baciti. Borba slična kao i u Pokemonima. I evo, to bi bilo sve od mene za danas. Samo sam vam želio pokazati kako ta video igra izgleda na DS-u i ako hoćete vidjeti malo bolji gameplay sa nekog capture carda, pogledajte se na YouTube-u, izgleda super. Samo vjerojatno ćete naći japansku verziju, nema puno verzija na engleskom. Igra je predivna i definitivna moja preporuka. Još jednom žao mi zbog duljine videa. Nadam se da ste uživali i da ste naučili nešto novo i zaigrajte Ni no Kuni. Pozdrav ekipa!